Elfie de name bu na ne bo so da fam a. Koke Asensu Limited. Wo nkonwa special ya wo tremu fra no pakosi anwumre kora. Wa chi ana ho na babia enya wo ya. E chense amassage wo. Emi free hapa na me kopa bi ato. Na wonim babia ye ton bookshelves nso. Oh, bookshelves. K Asensu Limited kro ya etoni nyina bi. De ye de files, any glass, ehihye musi hall. Fe. Any property no wo. A cycle adabraka. Ufrika Asensu Limited ya. Na wo kwa Iran clinic no so. And the connection Zongo Junction, Flamingo Road. For 0244 568014. Mutse me da sa abra mama mo kraso see free SHSNT oso a wo ma de wan be school a ntade papa bia nka ho wonto atetie bi hey madam Pat say jai na menka enemre mu akwa sketches hun sempa shita mi ama bebre nso sebi ye shentade aneto atete oh madam Pat ensate nyina anya pe o say jai na sa akwa sketches die jama unnim nu ntia ne nyuma pane na ho brasenti abaya ma ne contractor o designing school ntade jerseys ceremonial clothes edema schools any any other organization at an affordable price. Medie. Kwabi. Jamadi Owasadrum Rural Bank. Any Madawina Hotel in Temu or Pano Furniture or Dahanwa. Oh, Sabrano. Na secondary school sir, where you put them hanging or no or customize one tad ye. Oh, or Bodjmo or Bodjma pa. Say ma any mem African wear, Nepam, Anade Pam Huduma Biadie. Fre Kwabi sketches 0244 Kwabi 806 Kwabi 922. Anase 0200 Kwabi 156 Kwabi 038 Kwabi sketches. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. You wrote me off, but God called me in. Ahinkai FM. So you say I'm a man. Mini nyamya matinedi. O come me we miss Rodonka. O dimmechi I'm bound to win. Empty shot na she me do. Cause I'm a work in progress. Oh yeah me want to my home. Oh yeah me want to my no parimu. Mini nyamya matinedi nti. Maria pay keseba. Ahinkai FM. Me home my bonfia. If I'm in preference to be and carry me. That's a matter say I get so well. I'm in power. And show me home my bonfia. If I'm in preference to be and carry me. That's a matter say I get so well. I'm in power. Some she rock the money pay on the phone or bread you man febbing come Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. me kwani nim mede me watch no pampi minja ni muda open me bonia obebo back to sender they up me mono ni me time for one or you don't say no say makami we me surotom odimechi bound to win oh yeah me watch you Inti sana from a airboy nyina abofo nam ewade ma na abofo nkokom okoma se wiye dibi hye baby a from a airboy embowura honko yi wade ama amen. Because all my beginnings might be little greater is he that lives in me. Papa we yet dibi hye no wa kono ko hye no anabe obeko fie no obey fu no be ho no oja bi bedi wanim oja bi bedi wanim oja bi bedi wanim. You wrote me off, but God called me in. I be down, so you say I'm a man. Minim yam yam matineti. Or can be we miss Rodon. Or Timothy, I'm bound to win. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so you say I'm a man. Minim yam yam matineti. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like. Cause I'm a work in progress.
the feet of deer. He enables me to tread on the heights. For the director of music on my stringed instrument. These are the wonderful words of Habakkuk, chapter 3, the verse 19. And I repeat, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. For the director of music on my stringed instrument. We are talking about God, the one who created you and I, the one who made it possible for both of us to witness today. Don't forget, it is the 10th day of May 2021. Ebenezer, this is how far the Lord has brought us. It is a beautiful brand new week. Don't forget, we are still in the month May. This morning, it is my pleasure to come on your way, serve you with the Mondays at Dixon of Maakye, live on Ahinka 93.3 FM. Obisasa na ade Joy FM and I say BBC. Me pa cho Ahinka 93.3 FM. Ade. And Obisasa nti brofu bebrebe no so ne krakra ne san. And me so mani mu ahye nti o se me ka brofu kakra. Ade. Sawa. I'm bound to win. Cause I am working in progress. Ghana addition. Obuoba Ofori Amanfo Aye rade prayer anything na no prayer ya site ya sibiam. E common for nko di anka no prayer nipa be bo chanku we yemfie ho. Anka nkoma omudi ni se o ne ba ne sen. O ne se ndura no ne nam ha o. Na so so awurade amasa de we ya mbam. Anything se wutie mi ano prayer. Na wahunu so a esombo say wo sorry anopai if for nothing catch on say awurade me da wase sa keke obetimi aka ne mprensa me da makwadro beba ne mpaye no sa na me bono. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Obubo mpaye ne sa aka ne sa ba me ensa na wachire ni so de achiro surusuru nyankropon so what yes here Simano aduanan pepepe na pa no nsia ehon e free sabre kopim se non du ebebode ye me no mienu nim dwumadie no dada eye Maakye enti se wuhia wunua no amanache sania no pai meme ma wache no Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba Ahinka 93.3 FM better. And as a wish ya will be no chia on so na kire so won sem bebre no a wone wo beka and it mama achia no pedi aba your biggest radio station in the east na kire sen commodity ya dos pa. I just want to say thank you so much for making us your number one radio stations in a dozen. Now, so what you see and say, yeah, now be tea and pay. And intimate so Miss or Susru Yankropon. As to say, Yariampo, now we are here at the empire, sir. On Suma Yarisabo for money messra no pay. Say, Sika and I will pay will be a Juma. And then there will be a non say customers a meta. Messra above where we are the dear mammy. Above 4 or people back 1 million angels. Radio release the mammy, I mean, no more Juma. Me Soma back no or Tom dear or trick customers a debano. Sano pay, say what do radio at Wahin kind pono.
awurade nsoma saa abɔfoɔ no ɛma ɔmo mfa customers mfiri apuoyɛ anafo atɔyɛ baabi a wani na ɛnɛ ɔmo mmra mebu nkam fa wo so ɔmo mɛtɔ nneɛma mɛtua ɔmo tua nso bebree no amfa ɔmo nsesa nya wo ɔmo ka wo man nsesa no ngɔ hɔ woyɛ taxi driver ɛna wode ato ahenka no fema no pɛ yi a wo nso so saa mesrɛ wɔ susu nyankopɔn sɛ nɛ wɔmma enipa mforo kaa no a ɛmmoro adwene ne nteaseɛ so obi bia ɔbɛforo bia so bɛka sɛ keep the change adwuma bi a woyɛ a wode wo radio no ato ahenkan anɔpa yi wo nso mesrɛ wɔ susu nyankopɔn ɛnɛ wɔmfa nhyira ne mmɛbu nka mfa wo so ɔmmɛbie kwan to baabi ɛkwan nie ɛwɔ yesu kristo gyene mu obi bia ɛnnɛ ɔda yaresa mpa so awurade mfa yaresa tumi mmɔ nwura wo nea wɔpɛ sika tu kwan awurade mfa mmɛdom Mese ne nsira bebu so nsira bebu so nsira bebu so ewo Yesu dini mo ya mesra dia ma ono no sanse wabu yembi radio ne doso and also the beto ha na watie yen and intimi so de metimi ayama wa no no se mesre abofo no so o mo ne wo eni ni yie ena no pay afeyantin si men samne de doso bibre no ana ate agu ena no pay ene ye tisi atowuo ye nso so ye nya abotre ne ye hyase enra kwasi ada ye ko benkum konifa ene ya kekere ne pompom fi mu api etese mampon hene abomu obi za se mampon hen fa ene ye mampon bi a winim bia ohene no ho na bomu no emu apisa die bi no ya kekere emu odupa etese bayikukuo ye beja hwe ho se ku nkuron bayikukuo nso de o ja hwe ho ansam wo mu ena no pe nsam wo mu bi nie ntim se na ye joda ene nti ye besua kwa so jojo aba ene enkrofo bebira badwuma enti ye the road safety tips de bema o ekwanso jojo ye besua ade nepa ena no nso so ena empanimfo ani ntre ni akentena wam omo nyina de o mani kire mu ache mo dan so obekaye a bese bosumi a atwamu ena nsuo brantam bi ebebo na taba mu se papa eno nam so ma omanfo bi omo achem dan ne potem de bebre no ani etutu gu woni nsem a ne wo mu susu getire eno nam so ma mpanimfo be hye wo mo anohoba se he omba be ye omo ampa ena no epoye mantem mu Eastern Regional Minister miankasa mikromuni set Kwame Champon wo Obuoba wo tietia ne chacha mu a oni senior presidential advisor enyo ono nko NADMO coordinator emra sebedwani o wa chim odan aban awura wono nso wo Brem Central Municipal Assembly NADMO coordinator no nso apu emantamu ene mpanimfo no dodo no a eno mo ba ye mo be ye mpanimfo mo ane na no pe ye beba awura mu adi mu nkomo Endran so na eye awofo nyina da ene Mother's Day ye celebrate anope ye beba awura mu adi mu nkomo se da bi ema no wo Ghana ha no omo nyina na se fatase ye celebrate wo mo na oba bi wo no mo a wontwa taw wa mo number eno ni onimu ane se wa wo pore no wane nam ne ba bi eno a keke inti eno nso so yebedi mu nkomo anope ni ahwe se eno ane se wawo ana se ho nsem te sen junso kurobo osema koda madwonso abo anope yebesua eye bedwetting junso kurobo de na de ba ne kwan ba ne yebefa so a yebetwe ye ho afiri ho obu ono mo wanyini pa waware oda so junso odwonso ano de ahye ne ma yare ye sunsumu de ana se ye de ba de anope yebehwe ne yedi mu nkomo de ma o ewujumedie so matching live on Ahenkan 93.3 FM promises to be one of the interesting one this morning. It's a walk pack show. Simunaya radio di ankan Kwame Yeboa ene di animu se executive producer Dwempe Boano Kwame Asante Kahubi anopai ene anopai ne nkrofo no abadwuma pa wode ba ko sen ho no se kiram sen omu nyina abadwuma me wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo ensuro ja amanga ose wala aba
Enti yasene sinkonya ya tena se. Ensem ne doso. Wo wadwe nkyerɛ de bɛba 0594841044. 0594841044. Ɔmanfo am Central Region amuchi anopa mi mamu nyina good morning. Endra minya call from Central Region. Almost say ɛhɔ no as a radio no ɔmo hɔ ne si. Ɔmo say as ɔmo hɔ ne si. And I'm say wala. Kedefo nso saa. Kedefo anopa yi mi gidi sam ho ye. Ya biem ne de ne ya biem. Aye nyame pɛ ya gi ba bi aboso. Adawro ma ne asafo awurade ne de kwa ama no. Ne ye de bi nso akwa ma odi ahenkan. Ono de ye sra awurade nhyira de ama no. Se de wo ye no afekura na wo ba be na kese. We kura de se nketenkete. Ma me kwa wo man so na me konkɔ twetwe nkɔmɔ. Me ba ensam de bebre no a ɛwɔ hɔ. Papa ni ɛna yeta akɔ ne nkyɛn ekɔkɔ gi wie mu bɔbrɛ ɛne anopa bi a papa asan aba homa so papa te yɛn kan anopa yi yɛma good morning. Good morning o. Apombo kɔ de nyame adom. Ye de radio ase. We de Endra ye kokodi Mother's Day. Me gidi sa we celebrate wo ma me pa. Man we fi mu back the celebrity. Oh sorry. Too bad. Krampa u roommate wo ho nti be celebrate ni sa. No. Okay. Ene wadaro me wie mu bobre sen ne beko. Yo ma menchia wetifo nyina na menchen to just nne no. Ewie mu bobre na me pese me fa no efi inland areas no. Inland areas no go so sunyan sefi bekwai techima ne mpatemu no. Mbenya nsu kakra ewie almost 40% of showers akobe enominu that is 2 p.m. So the better kakra kufuru dia asamanke say nsaba so adru ne mpatemu ne die nne no yenyin so bia wo na mo akimoda bi achianse aboabo kide kwae ne mpatemu no beye 3 p.m. so the better kakra ye friend showers no obenya showers kakra ema ewiembo bre no ebegina ewiemu hyew no begina be 33 degrees Celsius na say ewi be kakra afi yenko coastal strip no aya baby ampoano wo no na say fa na fi sugan kope sa be pakmando kete krachi akachi sa be fa nkan ha ekopie Cape Coast takra de sopon axim anope ewiemu be kusu ema ewiemu hyew no so begina be 32 degrees Celsius mi amabobodi no baby a nso betumi apete kakra ya Cape Coast takra de ani azim almost so betumi nso by 2 p.m. eko afi mamenka the northern portions of the country na ke wale bolli tamale na brungu ne mpatem na pay ewiemu kusu ema ewia na bepi be 8:30 pe na ewia na amanu so omo ewiemu hyew no boka ko gina 41 degrees Celsius nne no omo so omo sheda enye nsu papa bia ewo emia nsu betumi ato ewo northern portions of the country bogan na brungu na wa ewo na nsu betumi apete kakra nti ewi mbobre no na mde atodwa no as usual yen potem ha be sense su bi mama yen inland areas no me can say go so sunyane that be kwai techima ne mpatemo no umunyensu omachede nyensu papa demo ekwo ewia no obetumi nya shower the friend showers na be petiket webi kufurudua asamankese ne mpatem no so umunya nsu nle demo akimodan aboabo sunyane achiase bie ne mpatem no obetumi nya showers efi 3 p.m. eko no so no be petikakra. Okay enje se ene no ensu nhyede ni wiem wo yen mpatem ha no mo Okay. Papa, yeah, that's your no pay. Yes, that's. All right. So, Papa ni Clegg, Ghana Meteorological Agency, you may need to your friend no weather forecaster. And yene no kwatwetwe nkomo wa kire yensa ne ne wiemu bebre ABC account wo toto ne oma wadaroma na hwe kwan abefa so abe ni yi je se ne o ka kosie nyina ne se ne awia ne bebo papa. You wrote me off, the guy called me in. I may be down, so you say I'm a man. Meaning,
afei ma yɛnhwɛ sɛdeɛ nɛ yɛn afutuo ni nkranhyɛnsɛm no nso teɛ ɛnɛ deɛ yɛde tetare ho yɛde tetare ho wo a wotie me ne me yɛde tetare ho yɛn ho good unsa na nsan wo ba Ghana ha no mo a especially mo a mo yɛ social media freak I mean mo a mo type WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter na nsan kra de ba kwa beka ho yɛse yɛde sɛ TikTok mo a mo yɛ social media freak mo yɛ familiar with sanema we nyina no mo be hunu sɛ hashtag bi aba ɛne hashtag yɛse fix the country. Yes, amo reasons amo kasi yen fix the country. But anopai me so me pese me ka kire wo say enra ye celebrating Mother's Day no. Awofo ni bebre no amo manya grudge. Ena ma wo ba na wo nkrofo efra wo maame no mo no ono nso amfrɛ me ena ma wo ba ene fancy ene wo toatoa. Okay, wa wo ba fine. Wo hwe akwala no. I don't think say maame bi ebe wo ba ebe hwe ba akyere maame su a wo say wo kyere wo ba bra bom na wo ba no ono benya grudge. I don't think so. Dabi say wa wo na wa ye maame so asede na wo ba no wo no nso so ese wo muwa wo eye 1 pe ade azie eye ba ko pe but say ene utie me na endra Mother's Day oba amfrew wan we hyewa it means oha wo ho e wo so hwe na wo solve because yes say u hia wo hawo na say wan solve wo hawo ne na oha ne besan kotwa no ho na baba be bibi kakaka bia behunu na wa kire intano po me de ne make kire ye simple fashion utiri say fix the country and o man ni ma yedi o na wo blemu politicians wo utimi blemu akra blemu o ma utimi blemu nsofo utimi blemu problem ni nyina sha se free wo ho udi ma me ka kire o yes charity begins at home. Charity begins at home. So what is here? Enti ene ne me de na no maturity inside the reins of a nation begins at home. The reins say oman bebo so oman be say ya e sha se di free ye fie ahuru mu. Anopai say obi wo ba. E no fato no so say ma woni de eye masade say me make sure sa kwala no asi ni yie. Enti se ebuo mu mpo na medwa ma akola na asi ni yie a meya. Endra Mother's Day wo ren ho da. On complaining so oman ni mo den. Hwe, oman ni mo den but yet enkrofo esi dan, enkrofo ma no mo hwe wom. Ubisa ho say de bentia. Awofo no oman seke wo mo responsibility. Ene obi tumi de ni kunu a wagya no ne mpona bi a wagya no ho abufuo na wo de abeso ye ne maso. Enti woni akwara ne kasa 1 2 a o papa control no akwara no mokwa di love no ogina benkum na no ogina nifa eno abema innocent child no wa ba be pay the price of nia ukunu so boyfriend dia yew oni akwara ne kasa 1 2 wani mutantan se wo se I mean madam nyabotre take the responsibility enya se wo koda wana papa no wanyem na wakwo no nko a o hwe wan ka kire wo that is the first phase of it. Enti obi asem ode hwa ne ho ne se ai man hwe wo kura wa beda me yafunu mu bosome nkron mama wo me wo man tena wo konso enkun ene wo toato abebritie o wa kora ne ba ya wuja ne brade man no krampo ye the most dangerous risk ena oda kora ne de akoto mu no ene ka wo tena ne konso kun no kura de se ne ka wa mehunu ne yakoso wo wiase ewiase ade bibia nya ya se wo maame wo papa no mo nhwe wo mo gya wo pedi ama wo se de o pe biaye bibia nya ya wo wiase te sesa me say bibia nya ya sa obo no ma wonya ya na nka ndra nka ofafo afre obi se mama me ma Mother's Day na so ne maame no anya na dwuma se maame ne dia no se wawo
what so sa pre ye de ye busuamu de o trajo Jones a obenyem uhiri we abenyem eno an onim but the wura fi say wa akola na ba no ye wasade say ube make available basic needs bi to say una obehya akola na tare o de akola de be ko school obehwe akola no a kopem bra obehunu sampa me bayi se mi jane pema no obetime bibi dia ma ne ho madam hwe wo ba akola na wo no enye president be responsibilities obehwe wo ba no and a free status ya ban so still a teach sika madam nanka wo ba no na hwe wo ba ne ma. It is your responsibility to look after your children. If you don't know what I'm telling you. Oh, to obani suku kura okokura winim. Ni oni man so okọ presby. When you kura mu say will be one maka asem no obano ko school ban. Oh yeah, okọ presby. Na presby kura ni teacher. You don't even know. Take the responsibility and perform it. So when you work kola the bus as you owe it as a duty bound to ensure sa kola no asini yie. Now the akola no so obeko benkum so obeko ni femfa ho. Ni oni mu ane se wawo. Etinka wo ye ni say no Mother's Day duru ye na kola no what na nimu mfifire what apan no no asan de ani gie no asan fa phone no afro hello mother happy Mother's Day wanya papa. Ana oni mi so wo nufu ne to ane no ane so ye mother. Hwe. There are a lot to that. O wakola wo hwa kola no se suku a wo de ne kọ eni ntina se wonya ready a ye nkonyem nkọwo nkonko fa problem fa mra kola bi. I keep saying say akola bi eni wono mo a ofa A4 sheet chiro letter so pese oba wo ho wo na akodi umpa so gro ene ko fa akola nde ne ba ye eni nti so de na ba take charge and make sure say what perform your responsibility and stop making noise. Never pan hwe nti dian. Stop making noise. Mami hwe wo ba no nya ne pema no mami bitimi ja ne ba pema no na kola no we pia bonti na de mami fu ekura no bebre no antimi nga say e na de wadrei onkrofo nyina wo boyfriends nkope bi mami what kind of a mother are you? Enti susu tretre on safa hwe politicians ne so omo na amwaye wo so wa amwa wo ba no obua wo ba no anka wo ba no asini yie. One city kura no am make sure say wo de ebo akwala no san say obi bia wo hwe ne ba no investment na oye nti wan hwe me e na wo ba bubuo mini sika wo mi say mi obi anka nka mehwe mi sika anka mehwe mate nti wo ni sika nti akwala ne na mo bankyere saa bosia nkrofo ko bo bosia de kotwe manso na se wo ko bo bosia de ahwe wo ba no e na ya bibi dendenden bi enti se wan hwe wo ba na se ndra wa mfre wo a emenya ne homena se po eyaduane boni a otetima oyafunu di ye no e na ndra ebo dondo ma wo saaye no tiawa. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so you say I'm a and chess pause for the joining me. It's here trending stories on pay. Also, more revelations after alleged Kolebu doctor poison colleagues' water with HIV blood. More revelations after alleged Kolebu doctor poison colleagues' water with HIV blood. And also, some of the two Johan so called Kolebu. I don't phone or one poison. Hey, yes, I'm empowering women lawmakers. Opoku Ajima no dey sanse we dey to just say e man no person come rush be the fear no ono ani so ade hunu so be so mo asene be bo mo ho ban amobetimi asua ne ma be this honest Akufo-Addo has distinguished himself as a leader of corruption. NDC MP no dey sanse we dey to just fix the country convener details
how they were forced into a meeting of cabinet ministers. And also National Security Minister Albert Kandapa installed Assistant Grand Master. And also the Ebetuja Kwaba. Some guys have a panel. Do you miss me? Also, of course. Do you remember see a do sports? So of course, match sports and it take you over. We are messing about.